Bale Basista, Cristian Mauro Bacani. Numero 1, Ed Balota, Ligas Yula. Cristian Mauro Bacani. At ating tanagagik na nabinakalugaran ko niya at munisipal Basista at sa bilaman sa bakala politika at yung pakubun lilingwanan sa mga eternal libre servisyon medikal lautlet sa rin ugugaw yaman papakapon. Ituloy-tuloy tayo sa servisyon inumpisaan ng late Councilor Mauro Bacani Jr. Botosan tayo para Konsela Bale Basista, Cristian Mauro Bacani. Numero 1, Ed Balota.